ሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ዱአ ከኤራ አንጎፊ ሁምነ ጭማዳኒ ሰይጣና ሂዴራ አዳሚ ብሊሶምሴራ ነጋ ከነቦዳ ተኤጅራ ገመቹፊ ነጌኝ በገገመደን በገገመን ሁንዲ ኬሰንዮ ጋ በገገመደን ከነኒት ጀዴፍ ቶኮፋ ጉዮታ ሸንተመን ከናከ ጉያ ቶኮ አያና ዱአ ከኡምሳቲ ከበጃ ስርነ ጀዱረቲ ሁንዳይተኒ ለሜሶንማ ክርስቶስ inni du'a injifatee tokka'ee asumatti naafni gara abbaa isaa fi abbaa keenyatti ol ba'ee jira. Sadeessoon immoo guyyoota 50 kanneen keessatti ambaasaadara Kiristoos ta'anii mana kiristaanaa kan hoogganaa jiranii biifamoo abbaan keenya nu gidduutti argamanii jiru. Kanaafan baga gammaddan jedhee meera deebi'aa galateeffadha. Ebbifama Abuna Sauros Kondala Papasi Biyota Lallaba Kibba Shawaa Lixaa fi magaalaa Shaggar miseensa qulqulluu Sinodoosii akkasumas ammoo Paappaasii eegaa olaanaa Kawaala Miskaay Hizumaan qulqulluu Fayyisaa Addunyaa akkasumas itti gaafatamaa yaa'ii dhaabbilee amantii naannoo Oromiyaa kabajamoo abbaa keenya Malaaka Haayil Afoorq Yohaannis bulchaa mana lubummaa kutaalee magaalaa Buraayyoo Dankaanonnoo Gafarsaa Gojee akkasumas ammoo Lagaxaafoo fi Kuraa Jiddaa akkasumas itti gaafatamaa kutaa Bobbii Qajeelcha lallaba wangeelaa mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa mana lubummaa walii galaatti akkasumas itti gaafatamaa dhaabbilee amantii magaalaa Shaggar kabajamoo Malaaka Salaam Alamaayyoo itti gaafatamaa mana lubummaa kutaalee magaalaa Sabbata Furii Galaan Guddaa akkasumas Galaanii fi Kooyyee Faccee kabajamoo Malaaka Salaam Abbaa Taklaa Yohaannis itti gaafatamaa yookaan bulchaa kawaala kanaa kabajamtoota abbaa gadaa Tolii eegduu abbaa Duulaa gadaa Tuulamaa fi jaarsa biyyaa obbo Waanamuu Caalaa akkasumas kabajamtoota guyyaa irraa sirna gaa'ilaa keessa raawwatan misirroo fi misirrittiin abboolii fi haadholiin dargaggoo fi daa'imman hundi keessanoo akkam bultanii maaliin uffattan akkam bultanii ameen maqaan waaqa keenyaa yeroo hundayyuu kan eebbifamee fi kan galatoome haa ta'u siisaa kan ta'e waaqayyo iddoo keenyatti argamee akka nu barsiisu ayyama isaa nuuf haa ta'u. ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋና የሸገር ከተማ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የምስካየ ኅዙናን ገዳም የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ የኦሮሚያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ኃላፊ መላከ ኃይል አፈወርቅ ዮሐንስ የቡራዩ የመልካ ገፈርሳ እና ጉጄ እንዲሁም የመልካ ኖኖ የለገጣፎና ኩራ ጅዳ ክፍላተ ከተሞች ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የሸገር ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ኃላፊና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ላይ ማለት ነው የስብከተ ወንጌል መምሪያ የስምሪት ክፍል ኃላፊ የተከበሩ መላከ ሰላም አለማየሁ የሰበታ ፉሪ ገላን ጉዳ ኮዬ ፈጬና ገላን ክፍላተ ከተሞች ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የተከበሩ መላከ ሰላም አባ ተክለ ዮሐንስ የዚህ ታላቅ ገዳም አስተዳዳሪ የተከበሩ አባ ገዳ ቶሊ ኤግዱ የቱለማ አባ ገዳ አባ ዱላ እንዲሁም ደግሞ የሀገር ሽማግሌ ኦቦ ዋለሙ ጫላ የተከበራችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች፣ ህፃናት
እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግነው የፈቀደልን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እስኪ እግዚአብሔርን አመስግኑት ሁላችሁ። እጋ መተድሬኒ ኢራቲ በረና አማው አብዲንኮ ኤንዮ ጀዳ kana kan dubbate raajicha daawitidha jecha kana kan argattan ammoo faaruusa 38 lakkoofsa 7 irrattidha. Qulqullichi daawit ammoo jedheetoo yoo gaafatu guutuusaa gaafa dubbistan keessisaa aariidhaan boba'ee onneensaa garmalee gaddee gubatee itti dhaga'ameetu eenyummaasaa kaleessaa bu'aa ba'ii dur keessa darbeen wal dorgomsiisetu akkana jedhee gaafata. Ammoo abdiin koo eenyu? Inni kaleessa na ceesise, inni dheengadde na gargaare, inni daa'immaa kootti na gargaare, har'as nan gargaaru yoo jedhu ammoo abdiin koo eenyu jedheetu gaafata. Amma abdiin keenya eenyu? yeroo itti faarfachaa jirru kanatti abdiin keenya eenyu? Yeroo itti dargaggoonnee jirrutti yookaan ammoo yeroo itti jaarsa taanee jirrutti abdiin keenya eenyu? Yeroo itti maallaqni harka keenya ga'e yookaan ammoo aangoo harkatti galfannetti abdiin keenya eenyu? Yeroo itti beelofne yookaan qoofnetti, yeroo itti dheebonne yookaan dhabsuu baanetti, yeroo itti sooramne yookaan hiyyoomnetti, yeroo itti ol kaane yookaan gadi buunetti, yeroo itti furdanne yookaan huuqqannetti ammoo abdiin keenya eenyu jedhanii gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu akka tajaajila naannoo Oromiyaa afaan hundaatiin tajaajilichi lafa qabachuu qaba jennee qabsaa'aa turretti ammoo abdiin keenya eenyu? Erga abbaan keenya biyya lallabaa Shaggar kana hoogganuu jalqabanii booda moo galaallu ammoo abdiin keenya eenyu jennee gaafannee jirra. Qulqullichi Daawiti waa sadiif kana jedhee jedhu rakkoo isa qunname ka'umsa godhachuudhaanii taatee kaleessa keessa darbe taateewwan gurguddoo sadii yaadachuudhaanii ammoo abdiin koo eenyu jedheetu gaafata. Inni tokkoffaanii tiksee hoolaa ta'ee gammoojjii keessatti hoolota yommuu eegu hoolota isaa leenci nyaachuudhaaf gaafatti dhufu Waaqayyoon humnaa fi aangoo isaaf kennee afaan leencaa keessaa hoolota isaa leencicha ciccilee isaatiin rukutee baafachuu waan danda'eef kana yaadachuudhaan ammoo abdiin koo eenyu jedheetu gaafata. Inni lammeessoo waraana Goliyaad waliin qabu irratti Waaqayyoon humna isaa ta'eefi adda Goliyaad irratti guggummee tokko qadaadee Goliyaad adda isaatiin lafaan dha'ee injifannoo saba isaatiif waan galmeessisuudhaaf Waaqayyoon isa gargaareef Daawit ammoo abdiin koo eenyu jedhee gaafateetu Waaqayyo miti deebii jedhuuni dhimmicha xumuraa. Inni sadeessoo Daawit qotosuudha jedhamee tuffatamee bakka jirutti Waaqayyoon mootii biyya sanaa akka ta'u zayiticha muudamaa akka isaaf danfu waan taasiseefi ammoo abdiin koo eenyu jechaa jira. አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው? የዕለቱ የመማማሪያ ርዕሳችን ነው። መዝሙር 38:7 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት አሁንስ በሚለው አነጋገሩ ውስጥ ዛሬን ከትላንትና ጋር እያነጻጸረ ነው። ምንድን ነበር ትላንትና ያጋጠመውና እግዚአብሔር ለእሱ ተስፋ የሆነበት ካላችሁ ሁልቆ መሳፍርት የሌላቸው ነገሮች ቢኖሩም በዋነኛነት 3 ክስተቶች መታወስ ይገባቸዋል ይላሉ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት። አንደኛው ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በበረሃ በጎቹን በሚጠብቅበት ጊዜ አንበሳ በጎቹን ሊበላበት ሲመጣ አንበሳን በክርኑ ደቅቶ ከአንበሳ መንጋጋ በጎቹን መንጭቆ እንዲያወጣ እግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን ሰጥቶታልና አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው ብሎ ይጠይቃል። ሁለተኛው ከጎልያድ ጋር በነበረው ትግል
እግዚአብሔር ብርታት ሆኖት ጎልያድን ድል አድርጓልና፣ ሶስተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ለእስራኤል ንጉሥ ለመቀባት በፈለገበት ሰዓት ታናሽ ተብሎ የተናቀውን ዳዊት እግዚአብሔር ታላቅ አድርጎ አክብሮት ለንግስና አብቅቶታልና ዳዊት አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው ብሎ ይጠይቃል። የኔና የእናንተ ተስፋ አሁንስ ማን ነው? በዚህ ሰዓት ትላንት ያሳደገን፣ ትላንት ያሻገረን፣ ትላንት የረዳን፣ ትላንት ያገዘን፣ ትላንት ከኛ ጋር የሆነ እግዚአብሔር አይደለምን ብሎ መረዳት ያስፈልጋል። እንግዲህ ከነዚህ ሶስቱ ክስተቶች አንዱን እናያለን። ከጎልያድ ጋር የነበረው ግብግብ ምን ይመስል ነበር? በእርግጥም እግዚአብሔር ተስፋ መሆኑን የሚያስረዳ ነው ወይ የሚለውን ከታሪኩ እንረዳለን። ኢጋ ሲናወኒ ሰደን ከነኬሳ ፈልሚ ቁልቁልች ዳዊት ጎልያድ ወሊን ቀቦ ገባብስኔ ከን ቶኮፋ ሳሙኤል ቦቆና ኩደጃ አረቲ ገልሜፈሜ ከነ ኢላላ ዮ ኢላሉ ዱኩመት አከሚቲ ኡፍታኒ ዳዊቲፍ አብዲተ ከንጀዱ ወልማን ሚርካኔፈና ጀቹudha ቶኮፋ ሳሙኤል ቦቆና ኩደጃ ለኮብሰ ኩዳፉ ረቲ አከነ ጀዳ ዳዊትሲ ቁጥሱ ሁንዳ ቱሬ ጀዳ ወጥን ጅርቶን ኬሰን አርጋጋ ቁጥሱ ሁንዳ ቱሬ ሁንዳ ገድ ከን ቱፈተሜ ሁንዳ ገድ ከን ይራፈተሜ ቱሬ ሰበበ ካማኒን ወራኒ ቸረት ንርማኔ ኦፕሌወን ሳንገፎኒ ሰዲ ገሮ ሳኦሊን ሆርዶፈኒ ድሬ ወራና ሰነረቲ ሰፈረኒ ቱረኒ ጀዳ hayyoonni mana kiristaanaa daawit quxisichi quxisuu ta'ee kan gadoof qabe gooftaa Yesuus Kiristoosiin fakkeeffamaa nu jedhu inni abbaa isaa walii walqixa ta'ee otoo jiru fuula isaa waliinis aangoodhaan waaqummaadhaan tokko ta'ee otoo jiru ammas nuuf jecha gadoof qabee hundaa gadi quxisuu ta'ee gara dachii kanatti dhufee foon keenyarraa foon lubbuu keenyarraa lubbuu fudhatee nu fayyisee jira. ammo abdiin keenya Yesuus isa quxisuu ta'een waliin deddeebi'e miti, isa foon keenya uffatee nu tajaajile miti. Akkana jedha qulqulluun Phaawulos Fiiliphisiyuus boqonnaa 2:6 inni bifa waaqayyootiin fakkeenyaa isaatiin ta'ee otoo jiru waaqayyo waliin wal qixxaachuu akka waan irraa kutamuu fi fudhatamuutti lakkoofne garuu bifa garbichaa qabatee ifii isaa waataasise jedha galannii fi ulfinni kasoomina isaatiif haa ta'u. Mee waaqa galateeffadha. Galtanii akkuma Daawit quxisuu ta'e mana keessa jirutti gooftaan Yesuus Kiristoos immoo baasaaf hafuura isaa waliin wal qixa ta'ee otoo jiru bifa quxisuu fi bifa garbichaatiin nu gidduutti deddeebi'ee nu fayyisee jira. እንዲህ ይለናል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 14 ላይ ዳዊትም ታናሽ ነበረ፣ ሶስቱም ታላላቆች ሳኦልን ተከትለውት ነበረ ይለናል። ዳዊት ታናሽ ስለነበረ ተንቆ በጦር አውድማው ላይ አልቀረበም ነበር። ነገር ግን ሶስቱ ታላላቆች ጎልያድን ይረቱታል ተብለው የታሰቡ በጦርነት አውድማው ላይ ነበሩ። ይህ ታናሽ የተባለው ዳዊት የባሪያን መልክ የያዘና ራሱን ዝቅ አድርጎ ባዶ አድርጎ በመካከላችን በተመላለሰው ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመሰላል። ሶስቱ ታላላቆቹ ወደ ጦር አውድማው የተላኩት የዳዊት ልጆች ከወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድመው በመጡ ነቢያት ይመሰላሉ። በጦርነቱ አውድማ ላይ ቢሳተፉም ድል ሊቀናቸው አልቻሉም። በዲያብሎስ የተመሰለውን ጎልያድን ድል ማድረግ አልቻሉም። የሕዝብ ጥያቄ የአዳም ልጆች ሮሮ በነዚህ በነ ኤልያም ምላሽ ሊያገኝ እንዳልቻለ ሁሉ በቀድሞ ነቢያት ምላሽ ሊያገኝ አልቻለምና ምን ይለዋል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ እርሱ እግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም ይላል። እና ምን አደረገ ካላችሁ ነገር ግን ይላል
የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። እንዲህ አይነት ትሕትና፣ እንዲህ አይነት ዝቅታ፣ እንዲህ አይነት በእግዚአብሔር ፊት ለፊት ራሳችንን የምናዋርድበት ሕይወት እንዴት እንደሚያስፈልገን ያሳያል። ያኔ እሱ ተስፋችን ሆኖ ከዝቅታችን ከፍ፣ ከሸለቆቹ ከፍ፣ ከችግሮቻችን ሁሉ ከፍ ያደርገናልና ታሪኩ ይቀጥላል። ቁጥር 18 ላይ ምንም እንኳን እርሱ ለጦርነት ባይላክም አባቱ እሴይ እንዲህ ይለዋል፣ የወንድሞችህን ደህንነት ጠይቅ፣ ወሬያቸውንም አምጣልኝ ብሎ ሲልከው ቁጥር 20 ላይ ዳዊትም ይላል ማልዶ ተነሳ፣ በጎችንም ለጠባቂ ተወ ይላል። በተመሳሳይ መልኩ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ ልጁን የሰው ልጆችን እንዲጎበኝ ካሉበት የባርነት እስራት ነፃ እንዲያወጣቸውና እንዲጎበኛቸው ወደ እኔና ወደ እናንተ ልኳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እናም ወደኛ የተላከው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት የአባቱን ትእዛዝ ተቀብሎ ወደ ጦርነት አውድማው እንደሄደው ሁሉ ፊልጵስዩስ 2:8 ላይ ለሞትም ይላል፣ ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ ይላል። ሞት ብቻ አይደለም፣ የመስቀል ሞት በሮማ ኢምፓየር ሕግ መሰረት እጅግ በጣም መራራ ቅጣት የሚፈጸምበት መንገድ ነው የመስቀል ሞት። ይህንን የመስቀል ሞት እንኳን አልተጠየፈውም። ታላቅ ሆኖ ሳለ ታናሽ፣ ንጹሕ ሆኖ ሳለ ከወንጀለኞች ሁሉ እንደ ከፋ ወንጀለኛ ለእኔና ለእናንተ ለመሞት ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የታዘዘ ሆነ። በእውነት እንዴት ያለ ትሕትና! በእውነት እንዴት ያለ አምላክ ነው! ይህ አምላክ እኮ ነው ተስፋችን፣ ፍቅሩ እኮ ነው ተስፋ እንድናደርገው የሚያደርገን፣ እስከ ሞት ድረስ እኛን መውደዱ እኮ ነው። አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው? ሞቶ ያዳነኝ ክርስቶስ አይደለምን? ከዲያብሎስ እስራት ያወጣኝ ክርስቶስ አይደለምን? ለመስቀል ሞት እንኳን ቢሆን የታዘዘው ክርስቶስ ኢየሱስ አይደለምን ብሎ መጠየቅና በዚህ ተስፋ ውስጥ መኖር ያስፈልጋል። ማቴዎስ 18:12 ላይ ለአንድ ሰው ይላል 100 በጎች ቢኖሩት ከእነርሱም አንዱ ቢባዝን 99ኙን በተራራ ትቶ ሄዶ የባዘነውን አይፈልግምን ብሎ ይጠይቃል። ልክ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በጎቹን በተራራ ላይ ትቶ ወንድሞቹን ወገኖቹን ፍለጋ እንደሄደው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ 99ኙን በጎች ትቶ አንዱን በግ እኔና እናንተን የአዳም ልጆችን ሊፈልግ በእኔና በእናንተ መካከል ተገኝቷል። አሁንስ ተስፋችን ማን ነው? አሁንስ ተስፋችን ማን ነው? አሁንስ ተስፋችን ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለምን ብሎ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ምላሽ ይሰጣል። ሌላ ለኮንሰ ኩለሰዴት ረትማን ጀዳ አባን ዳዊት ሰይ ሂልመሳ ገረድረ ወራናት ኤርጋ ወራና ፎቶን ታኔ ነገኘ ሳኒ ጋፈቴቶ akka inni deebi'uu fi galaas isaanii qabateetu akka deemudha kan inni erge. Daawitis jedha lakkoofsa 20 irratti barraaqaan ka'ee hoolota isaas tikseedhaatti dhiisetu gara waraanichaatti makame jedha. Akkuma Daawit Iseeyiif ajajameetu nu gaafachuudhaaf dhufe ilma waaqaa kan ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos abbaasaaf ajajamee nageenya keenya mirkaneessuudhaaf rakkoo keenya nuuf fuudhaaf nu gidduutti akka argame qulqulluun Phaawulos Filiphisiyoos 2:8 irratti akkana jedhee ibsa. Inni jedha du'aaf saninuu du'a fannootiif illee kan ajajame ta'ee jedha. Du'aaf du'a yoo jettan du'a salphaa seetanii du'a fannoo du'a labbii hadhaan ittiin raawwatamu impaayera Roomaa keessatti seera tumamee nama yakkamaa cimaa ta'e du'a ittiin adamanii ilmi namaa isa durallee du'a ittiin adamamneeni du'a hadhaa kanaan ilma waaqaa kan jedhame gooftaan Yesuus Kiristoos kuma Daawititti ajajameetoo ilma namaa fayyisuudhaaf fiisaa dabarseetoo laate jedha. Akkuma Daawit hoolota isaa gatee gooftaan Yesuus Kiristoosis homaa ergamootaatiin kan galateeffatamu ta'ee otoo jiru homaa ergamootaa hunda dhiisee homaa ilma namaa fayyisuudhaaf nu gidduutti argame akka
akkana jedha barreessaan wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 12 irratti. Nama tokkoof hoolota 100 yoo qabaate isaan keessaa hoolaan tokko yoo jalaa badde hoolota 99 dhiiseetu hoolaa tokkicha barbaadu. Akkuma kana gooftaan Yesuus Kiristoos ontuu otoo itti hanqatin kabajaa ulfinaa abbaa hafuura isaa waliin galateeffatamu ta'ee otoo jiru isa akka waa tokko otoo hin lakkaa'in gadi jedheetu namni fayyisuudhaaf ergama isaa raawwatee jira. ቁጥር 28 ላይ ደርሰናል። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት ወደ ጦርነት አውድማው ገባ። ወንድሙ ኤልያብ አየው፣ እንዲህ ይላል፣ የኤልያብም ቁጣ በዳዊት ላይ ነደደ ይላል። ምን ልታረግ ወደዚህ መጣ? ደግሞ የልብህን ኩራት አውቃለሁ ሲል ወንድሙ ኤልያብ ቅዱስ ዳዊትን ነቀፈው። ወገኖቼ አንዳንዴ ወደ ትግል ስንገባ ነቀፌታው ከወንድሞቻችን ነው የሚመጣው። አንዳንዴ በቅናት ወደ አገልግሎት ስንመጣ፣ አንዳንዴ ስለ መልካም ነገር ዋጋ ለመክፈል በምንወስንበት ጊዜ የቅርብ ወንድሞቻችን ምን ልታረጉ ወደዚህ መጣችሁ እናንተ ደግሞ ሊሉን ይችላሉ። አይዟችሁ፣ አይሰማችሁ። ምናልባት አለባበሳችንን አይተው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ቋንቋችንን፣ ወይም ደግሞ መልካችንን፣ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚያችንን፣ ወይም ደግሞ ሌሎች መስፈርቶችን አይተው በአገልግሎት ላይ ምን ልታደርጉ ወደዚህ መጣችሁ የሚሉ አካላት ከሩቅ የመጡ ሳይሆኑ ከኛው ጋር ያደጉ ወንድሞቻችን ናቸውና በዚህ ደግሞ መሳቀቅና መደንገጥ ሳይሆን የሚገባው በጎ ቃል መልሶ በአግባቡ አግባብቶ ወደ አገልግሎቱ ዘልቆ መግባት ያስፈልጋል። እናም የእግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትን ወንድሙ ኤልያብ ምን ልታደርግ ወደዚህ መጣህ እንዳለ ሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ወገኖቹ ሲመጣ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 እስከ 11 ላይ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ። ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም፣ ለሞትም አሳልፈው ሰጡት። አንዳንድ ጊዜ ቁጣው፣ አንዳንድ ጊዜ ነቀፌታው የሚጎላው ከወገን ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ግሳጼው፣ አንዳንድ ጊዜ ግልምጫው፣ አንዳንድ ጊዜ አሽሙሩ፣ አንዳንድ ጊዜ ቅኔው የሚከፋውና የሚጎላው ከወገንና ከወንድም ሊሆን ይችላል። አይዟችሁ አትደንግጡ፣ ትግሉ ይቀጥላል። አይዟችሁ አትደንግጡ፣ ጎልያድ ይረታል። አይዟችሁ አትደንግጡ፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ ነፃ ይወጣል። ሉቃስ 19:14 ላይ ያገሩ ሰዎች ይጠሙት ነበርና ይህ በእኛ ላይ ሊነግሥ አንወድም ብሎ መልእክተኛ ላኩ ይላል። አያችሁ፣ ያገሩ ሰዎች ምን ያደርጉ ነበርና ጌታ በተናገረው ምሳሌ ውስጥ በእርሱ ታሪክ ምሳሌነት በነገራቸው ታሪክ ውስጥ ምን ይላችኋል? የአገሩ ሰዎች ይህን ሰርግ የጠራውን ሰውዬ ይጠሉት ነበርና ይህ በእኛ ላይ ሊነግሥ አንወድም ብለው መልእክተኛ ላኩ ይላል። ከኔ ጋር ናችሁላችሁ? ታዲያ ይህስ ቢሆን አሁንስ ተስፋችን ማን ነው? ይህ ሰው ሊነግሥ አይገባም፣ ከፍ ሊል አይገባም የሚል መልእክት የሚልክም ካለ፣ ቦታ አያስፈልገውም፣ እድል አያስፈልገውም የሚል ሴረኛም ካለ፣ አያችሁ የወንጌል አገልግሎቱ ወደፊት መሄድ አይገባም ብሎ የተለያዩ የተንኮል ድሮችን የሚያደራም ካለ ተስፋችን እግዚአብሔር አይደለምን? መልእክተኛን ላከ ይላል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል፣ ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ ሕፃናትን አትከልክሏቸው ይላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ይዲዲያዳ ገለኒ ኬኛ ኡልፊነ ሳቲፍ ካኔ